نەوجەوانێکی کوردی عەفرین لە شەڕی دژی داعشدا دەستێکی و چاوێکی لە دەست دەدات، بەڵام ئەمە نابێتە هۆی نائومێدی و کەم توانایی ئەو گەنجە، بەڵکو ئێستا بە دەستەکانی درامز دەژەنێت و دڵی پڕە لە ئومێد. وی نەدزانی بۆ ڕۆژێک دێوەرە کو لە جهێ لێ شەر دکرد وێڕوونە و لە ئاڵاڤا مۆزیکێ یاژێ حەز دکە بدە. جوان خۆرتێکی عەفرینیە دە ناوە ڕەفن یەپەگێدا شەروان بوو ئەو لە شەرێن وزگارکردنا شەهبادا بریندار بوو و بەشێک ji laşê xwe wenda kiriye. Gazîbûna ciwan jê ra nebûye asteng ku jiyana xwe bi mûzîkê bidûmîne û fêrî lêdana barkêşin an ku diramzê bibe. Hem destê min çû û çavekê min çû. Rostî wextê ez birîm bîme min digot belkî mar dixwazim bikim korî bikim. Piş ro hindekî ez rehet bîm borgêşin lewha heye cem xolî me bî honî ji min re got tê konûbêlê xwe çû destî min girê do derkir got emelî xwe qutmek emelî te hîn heye Xwedê heye û emelî te ji mezin e. Tim mir wa digot tim rol de min e şecaandim corek di du sêm care min sekirîne rostî emel heye. Ciwan jiyana xwe bi awayekî normal di nava malbata xuda didûmîne, li hewşa malê rûdine, diramza xwe dimalîne û bi birovayan xwe fêr dike. Diya ciwan bi lawê xwe serbilind e ku wî kêm endam nabîne, lêbelê ji zîrektiya wî kêfxweş e. يعني أبي هوتي سيرة إنه شخصي جنا ضعيف ناكد حركي شو مثلا مورولي خو بلند بين شخصي خو مثلا قوتلت بيجباري برتر قوتلت تربية هواية خو مثلا حر هواية تشتك ساري جندها بي مثلا كير هواية خو يعني بيك أوني كوريد ميجي تشتيز ميجي جندا بيك أوني وحر تشتك يعني مثلا قدكي أمجي فيرو شو دبن أمجي فيرو كيف خوش دبن وساري ماج ببلنده. êrîş û desedanîna Tirkiye û komên tundrê li ser Efrînê hêj ciwan weke bi sed hezaran gelê herêmê penaber bibe û li şehdav cih bibe. Li vê dera ku lê birîndar bûye, ciwan bê moral nemaye. Daxwaza ku bibe mûzîkcenê diramzê pêk aniye. Li derê şev zotir me vedê ji xwe re kirî. Me kirî yonê ort xim dest pê kir ez pê fenî xwe ketim. Hêdiyê dîn xwe qut li kir. نکوی زودتر شوی جام دارتین زورو کن هبن یعنی پرورده بخوزن هم دیسو پرورده دکن ابخول چون دونر جنجی خود گرم الو داره یعنی حفلات بنگه شویک به مرول به چی هم دارتین لپنابرتی دور جچیای گرمنج جوان خودی جیروگه که بالکیشه جراحشتنا چکا خو پارستنه حتی گرتنا دارکن لیدانا درامزه او خودی لهیوین خود درکتیه کو گازیبون جیرا قط نبویه ریگر کو خونین خواه بیک بینه. نوروز را شدنگ امریکا شهبان.